Evar baş Kurdistaniyên hêja li ser navê rêveberiya Çarpel Medya Silav û Rês vê heftê bi rêvebirina Çarpel Medya dora min e ew ê bêhêviya ku em bi hev re bernamekî xwe ji berhemdar derbas bikin. Temaşevanên hêja wekî hûn zanin bûyerên girîng yê heftê em bi mîvanê xwe dinirxînin. Ji hevalê xwe re jî rica bikim bira her du mîvanê me bînin ekranê û bira bernameya me dest pê bikin. Belê du mîvanê minî hêja hene. Mîvanê minî yekemîn Rêzdar Eyûb Qarageçilî ye. Rêzdar Eyûb Qarageçilî siyasetmedarê Kurd e. Kek Eyûb tu bi xêr hatî? Selam xêrlê kek ser çavan. Mîvanê me duyemîn rewşenbîr siyasetmedarê Kurd Bedirxan Özdemîr e. Kek Bedirxan tu bi xêr hatî? Spas, hêvara we bi xêr, ser çavan. Sağ bin, gelek spas dikirim. Niha berî em dest bi bernama xwe ya jî sohbeta xwe bikin. Dixwazim mijarekî bêjim. Îro 29 saliya qetilkirina Kurdperwerên hêja Mehmet Sîncar û Ezîz Metin Özdemir e. Em her du şehîdê xwe bi giramî bîr dînin. Bira serê tevaya malbatê serê gelê Kurd sağ be. Milletê Kurd ew ê tu carî her du şehîdê me ji bîr neke. Di vî warî de hûn ê çi bêjin? Kek Bedirxan eşte dest pê bikin. Belê hêvar baş, ev dema we hemî demê we xweş bin. Ez spas dikim Çarpel Medya re û ji cenabê we re û ji Kek Eyûb re jî merheba didim û guhdarê ezîz re jî silav û hurmetê xwe pêşkêş dikim. Tabii ez Metin û Mehmet Sîncar re jî bi rêzdarî yad dikim. Bi rastî jî her du jî insanê gelek hêje û tekoşêr bûn. Metin zêdetir di aliyê mafê mirova de xebatê wî gelek hêje hebû. Wekî hûn dizanin Mehmet Sîncar jî bi suîkastekê ku mirov navê wî çi deynê em nizanim ama hate şehîd kirin. Yê duyemê jî ez din tiştekê dîjim îro aynî wext salvegera koçkirina dostê min ê kevin Nedîm Dagdewreş. Nedîm edebiyatnasêk û helbestonekê Kurd ê gelek hêja bû. Dawiyê de ew ji qurbaniyê 12 Eylûlê bû li Stockholmê dijiya. Îro aynî wext salvegera wî jî ez lê jî bi yad dikim. Bi rûmet lê yad dikim. Hala ava bi em jî kek Nedîm bi giramî yad dikin û bira serê malbata wî serê milletê Kurd sağ be. Kek Eyûb باور dikim kek Eyûb destê xwe nedi kamerayê fermo ji vê mijarê de tê çi bibê ji mijara her du şehîd kek Bedirxan behsa Nedîm Dagdewren kir tê çi bêj? Niha kek zanî kek siraj wê dinamê em bên em tev bûn Mehmet Sîncar û Metin Özdemir. Mehmet Sîncar wê dinamê parlamenterê DP û em jî wê dinamê encamê meclîsa DP û me tev xebat dikir. Em jî wê bi hurmet bîr tînin û şehîdê me Kurdistanê ye. Em tijara jî Mehmet Sîncar û Mehmet Özdemir û hevalê me dinê ku şehîd ketin em wana hurmet bîr tînin. Di esasî xwe de yani ew kuştina wa hevalê me yani hûn tu jî zanî wê sürecê te baş zanî em tu jî nav wê xebat wê dozê de wî. Di nod û yeka de em di hepsê de hûn em berdan. Cewata ku em berdan em car digirtin ber çava û kirin dolmuşekî û em gerandin bi şev em birin bin dîregekî elektrîkê wê çaxê ew zilamekî jî wana yek mermî derxist. Gova mermiya ew mermî nîşana me da
اون زانم وا چیه ما دنگی خانه کر گووا دربه گو یعنی گووا گله داوانچه گو نها اون کرد هشیخا هون سریخا فقط گو که اون دعوت تشتکی بکن دعوت کرد و کردستانی و کردایتی و دعوت هیزا بکن جی و اما نبا ناکم بن چاوا گو و مرمی فیت اوی گو حزا وی چای گو کاغت که گو اما وی پرایجی لوا بسیم و بکوش ما وی چاقی پر معنی نداره ما گو او درا فایلی مچو جنایت ودا تا دست بیکر و دوام کرد وشته که محمد سنجاروان یک محمد سنجار انسانی که پر متوازی و پر خبرکار بود و گل خواه گریدای و راستی و تشتکش ندا برچاله خواه به یعنی کردستانی و به منفعت و مکیک متینوز دمیل پر زیده ناس نگن از که اوجی یک ریوبرین باتمانه بو کار محف مروان جی دورده جی تکوشینا یعنی منوی مطب خبر نگفاد از او یک محمد سنجار مطب یعنی پر دواره تف ام خبرت یعنی من اوجی کرد پر انسان اگه باشیم او بو طبعا هم بین دولت ترک و چاقی او هم پیشنگ کرده هم خبرکار وان و هم انسان او اساسی خود او ذکرم که و بین و دوزی بپلچخینن و گل پی بترسینن مجادله پیش دانمشه و دمکشی او یعنی او گشتنا آرمانجا خواهم بین یعنی باشه که ملک صاحب ام دست به برنامه خود بکن جوال رژی ریجا بکن برای جنریگی بینن و ام دست به صحبت خود بکن بله gelek spas havalên rejî ev li jenerîka xwe mêzekir mijarên ku vê hefteyê me binirxînin hat ekranê mijara me ya yekemîn bûyereke trajîk e wexta mirov dişopîne ev hefteyek bû di rojeva Bakurê Kurdistanê de ev bûyera ne tenê di rojeva Bakurê Kurdistanê de di aynî wextê de hin welatên Ewropî jî bû mijara karîkaturê jî em erê ya divê wekû zanin ez behsa bûyera Heqan Aslan dikim Heqan Aslan Kurdekî ciwanekî Kurd ji Erzurum Qarayazê heft sal berê bûyerên hendek û barîqatan de ji alî ew ê ciyana xwe ji dest da bi rastî jî dîmena radestkirina hesiyê nalet li sîstema dagirkeriyê tîne bi wî şîklî ciwanekî Kurd ku tesîmî bavê wî dikin bû sedemek înfialek di medya civakî de bû sedema îsyanek li mirov wexta dibîne ji viya bêtir xerabtir mirov tiştekî nabîne di hemêza bavekî de piştî heft sal şûn de hestiyên lawê wî û berê xwe dide otobozê bi gotina wî bi lez berê xwe dide otobozê wexta mirov dişopîne dibêje ka wîjdan ka edalet ka ol yani ev tişta ji milletê Kurd ji xortê Kurd ji ciwanên Kurd ji bavekî rewa dibînin
بێگومان ئەv سیاسەتا دەولەتا داگرکەرە ئەژ وەک مەزنێ me kek Bedirxan ez jî wî dest pê bikim vê mijarê kek Bedirxan tu vê bûyerê çawa şîrove dike kekê te wê mijarê me pirin dem jî gelek Kurt em Kurtasî yani behs bikim ev dîmena rewşa Türkiye û ya Kurdistanê ye ev tenê ya Birêz Elî Rıza Aslan û kurê wî şehîd Hakan Aslan nîne yani ew dîmen tê wê meعنê ku edalet û insaniyet û demokrasî û mafê mirova li vî welatî binpê ye ew dîmen tê wê meعنê ku Kurd bêkesin û nenasin û yekgirtibûna wan nîne û herê ya xirab jî bêdewletbûn e heta ku em di vê rewşê de bin Rismê Mehmed Elî Rıza Aslana te gelek derkevin mesela adetekê Kurda heye taybet ê siyasetmedarê Kurda li ser sedemê mesela nasekinin li ser encama sekinin heta ku encam neyne olênek sedem hene lê bi rengekê netewî bi hestekê netewî ku li ser sedemên bûyeran bisekinin belkî bikarin pêşiya encamên hewayê nexweş xirab jî bigirin mesela em temaşe dikin tenê tabii ev medya Tirkiye ev televizyon û radyo û rojname filan wan eleqedar nake wan dest her tişt berdaye yani ew mase ji gava em bêjin tu ferqek jî di van mesela de tune ye mesela îro di roja bûyerekê gelek dî heye îro roja didû ye texmin dikim mesela Semra Güzel jî heye yani milletvekiliya Amedê û payê dikin bikin nekî nake ew tiştekê dilê hinek normal insanî mirovî hene gerek mirov ji wan re riayet ke ew kompasek û di her warî de ji Kurda re têne kirin aynı wekt serê Semra dercetî ew tiştê peruk û nîşan didin û filan ew hemî ew dîmen yani gelek sûnîne yani dibêjin li Edirne me girt li İstanbul girtine yani filan tabii Murat Karel ser vê mijarê jî hinek bisekin rawestê lê vê li sedem ku dem tune em nikarin hemû meselê Hakan ku Hakanê 28 salî berî 7 sala ew bûyera ku em hemî dizanin di wê de ku şehîd bûye û piştî agahdarî ji bavê wî re hatiye gotin li nêzîkî minare 4P ciyê ku rehmetiyê Tahîr Elçî şehîd bûye û çon hestiyê wî derxistin ava 10 meyl ewka İstanbulê piştî civabek dine bavê de wala evkê kete heye kerem keve be inca hinek diayet têne kirin ku dibêjin ya tehdit hatiye kirin gotiye yek kesb tereneyê yani tu yê tenê bî ya min ev tiştekê rast nîne eger ku Elî Rıza Birêz Elî Rıza Aslan li gel wî gava çû hestiyê kurê xwe hilanî pêre em hindik ev sivîl rêxistinê bê sivîl hene STK ku ji wan re dibêjin qet nebî nûnerê wan pêre bûn bimeşiyan ji dagirkera re jî dibûye rismek dibûye dersek lê mixabin hestê me netewî demek hêja ji van tişta ew ne yani ew marê ku bimire vene de bila bijî ji min re çi ye hêja jî em duê ew kêdine gelo kek Bedirxan tenê ew faktora ya jî faktora êdî di mijarên bi vî rengî de siyasetmedarên sivîl dezgehên sivîl çavtirsandine êdî ew nikanin biçin wa derna yani di noxtakî de ku derkevin lê xwedî derkevin ew ê bi şiklekî din morekî din waxîne faktora ew ê jî tune gelo yani ev bir faktörek lê faktörekê bingehîn nîne yani di welatek de kumro dirêga demokrasî û aştî û evkî de nihayet rêxistinê sivîl çerçevekê wan ê xebatê heye yani aliyê wan ê siyasî zêdetir sivîl hene bi vî vekirê de wezîfê rêxistinê siyasî jî hene herhalde çi qas alozî hebin li gora şert û zirûfa li gora wî gav bavêjin yani ku hesekê netewî û yekîtiyekê netewî dan û standinekê bi nûdem nebî pêşê wan tişet negirin tê gelek êweka Elî Rıza Aslan herin hestiyê zarokê xwe di nava kartona de bînin
وکو هر وکی دیاوی ایجا ملکه خانم جید بجه دنیات سری مده روخیا مزانه که دیار بکر آمد حمید حتی سری مده از 3-4 روزه هشه منه سری منه از نزانم از اجی مرم اجی دمرم فلان yani بیامن پیوندی او که ما هنه که ام پیک بینن اول yani که ام پیک نینن تمو تمرونن yani تشته هی نباش ام بیجن ام نگیجن نقطه که خطه که می سور نبی او خطه سور نتوی که ام پیدا نکن زحمتی ما هیجت دوم بکن yani باشه که بدرخان گلک سپاس از که گیب ما کک بدرخان گداری کرد جناب تجی زانه لورا از باش زانم تو بخوجی جیایی تاریخ باکوری کردستان ده بیارم به وی رنگی گلک بونه به صدان کردپرور به صدان شورشگر مزل وانجی هین پیاسی تونه وندایی گوادت قلیسه ده وقت هم پیوین جناب تبع سال نودی کر ام همو يعني وي بيواجوي زانن يعني استراتيجيا دولة تركيا دم هنتشتا در دخينه پیش دم قاب شون در داويجي نها قاواده وقتا كيك بدرخان بيوي از فكريم نها قالوا چما ملت لهمبري باوي حقان اصلا ارکی خو وطنیا خو بجینان نه آنکا دولتک داگر کره دولتکی ظلم کاره işkence dike dem teme قتل dike le gelo bek siyasetmedar ki aziz cenab-ı teppersin gelo dve mesele de siyaseta barikat u hendeka de gelo suje siyasetmedaran suje ku want ev khortana teşviqi ve اوی کرن گلو دور دجی سوچه وانتونه یا دوی ادی مری ناوی هنتشتا کن مثلا بخار قناعت خود فکری خود بیجم او بیارا باریقات و هندکا باکوری کردستان بو ملت تکشوینا سیاست سیویل یا دموکراتیک کی دنگ خو بلند کر گو اون خدمتی ترور دکن اون ترور گریدایی yani burada Cenab-ı Te çi beşir boy ve mesele kekey em tecrübe darik. Böyle. Ha kek siraj eji beri her tişti kek Ali Rıza aslanla sersağı da gazem biraz seri üy sağı seri malbat sağı seri geli Kürdistan sağı ha esas devirda disi tişti girin kene yek yani nerina yek devlet devirda mesaj dedi. Yani dede Kurda dede Kürdistan'ın yani o böyle desbege ku hinem neketin programı mı bu da nodu yakada kam hapsi da berdan hem kirin dolmuş ki birin nava bacil bişavs kirin birin direk ki alatlik ki ona işte em ben golak darastin derbek nişani medan gova çiye mago medangi khana kir go dang nak ne mora bejin gova golaya go mermiya davançiye go گوورو هذا قندبل كرد وكردستان كردياتي برندن وأما ناكن حبس راجي قوامي وبكوجن ويشنا أم بين جنايات مجهول فايلي مجهول جنايات ياجي جنايات قوام زانون كو كي بي قانون أو جناياتنا دولة الدست بي كن اشترجي تام آوا كل نظام تشكلنو قونتي جري لا فايلي مجهول وسيلة بحزار كردي ولا بارز هوالي ما كشتن تجيزاني قوام محمد سنجار جيرو سال وقراوي بستنهانه و اوی و کک متین و وقتی دیگه حوالی مپر ام بین انوی دنامه دا شهید کردن نهاد وردا دبیجک و چه مساج دیدن tabii ام بیشتر دولت ترکیه یک پاره آن نه یک پاره نهاد نوا آن نهاد نوا دولت ترکیه دنوا خا بخادا یعنی دهندری داشی او یعنی شرکی نافخایی دنوان دادی اقدار قاوسی کام مزن دست بگیریه یعنی گلو مثلا امنها بین که حقان آستان لیچی پاکت دا وانا وی شکلی نشان دان وانا هر دو سری به هف کرن و مساج کهانی سیاسی بدن کرده اشتر نوا و نوا نکان جناب کون دعوت دوزا کردستان بکن بمشینن
اون نوانه کن جنازه خود تابوت آکن جی اونه ده قطی آکن یا جی هم تانو جنازه و جی نان یا مساج کهانی دان و هم به تاریش تارا به دولت هوب از شهر مزار کم چگو دجی انسانیت هم به دجی نرم انسانیت دجی اخلاق دجی فلسفه انسانیت دجی دینانه با تارا کو پیکان هم به شهر مزار دکن توندی از شهر مزار دکن فقط دوردا دو تشتنه یک او دولتا تک دغازه جار دو کردا بپرچخینه به اراده بیله و نغازه کرد بونه حزب بونه قوت او مساج کهانی ها یعنی که اون زارو خاخادی در نکبن اون گنج خاخادی در نکبن و جوان خادی در نکبن اما ده قلت یاکن گنج و بلنوا حستی و هم بلنوا حتی هم حستی وجن و نانوا مساج کهانی از اوسا دخونیم آد دیا او مثلا هندک و باریقاتا مثلا واقع 7000 گنج مای جوان و قهرمان 7000 شهید کرد یعنی طبیعی که سورمنی وانا لازمه وی حسایی بدن گلی کرد وی حسایی بدن سر را نکردن سر و 7000 قهرمانان را نکردن وی حسایی بدن مثلا اون چوال وی خادی در نکردن اون مثلا الحاقان اصلا لباوی لعائلاوی و خادی در نکردن اون دیو هزار پارزر و در نیم رالی برا 10 اوقات 20 پارزر جی بچنا بر دازگاه دیار بکری بر محکمه دیار بکری دوردا اوه که بی اخلاقیه که نها مثلا وانا تجاری گلی کرد خارا کرنا باخچه کی بی خادیه لستوی باخچه به هر هوایی کیفه کی بردام دکنه یعنی گلی کردی لازمه بیتشتی بونه یعنی کی کرده کی کردستانیه راست کی دعوا کردستان دیگه کی دعوا مافی کردا دیگه لازمه کرد وای بونه نه ایرو مثلا بالا خاددنه مثلا سمرا güzel جی تمام سمرا güzel او حرکتار براستی نه حرکتات دولتیه نه حرکتات دولت دموکراتیک و اویه راست با هم وی تاوروان هم شرمزار دکن لیبل مثلا هدف او تشتی کو پیرا مجادله دیگه دیگه هم مجادله کردان نه اما دموکراسی نه اما بارشی ددنه نظام چوچه ددنه اون ددنه باویمه اون لهمبری و کی ها اون ویژی گره اون بونن گوره ویژی اون پولیتیکا که بدنه مشاندن سیاسته که بدنه مشاندن جیانه که بدنه مشاندن اون چرا مثلا لازمه که سمرا güzel تو جارا خوان نکرد دا عامل برچاوی باسنه بود دا ناچم نارم و هما هودری میدان کی در دبین از ایوارم از گل خواه تمثیل دکیم و سراج اگاب مثلا پیواشو یک مشاندن دا و گو که آشتی خانی و به هستری انسان اون دریزنه ما وی سراجی هم بشتار بون دستک دای مگی دستک دای یعنی راستی مگی آلی کاریاوی سراجی که مغاست که آشتی چه با شر یعنی راوسته و آشتی چه با گل مل وی بله وی اوی بفلته ریاجی او بنی آلیه که 7000 گنج ما شاندن هندک و باریقاتا دهیلا که سراجا کانه هم بین که پیواجا کانه هد دیگه ما شاندنه دهیلا که دریا کوران ده کوریا نظام چیت که پکی باوی دهیلا که بلدیه هم بین که شارداری دست دانه ده شارداری او کلیه و گلجی بتره آلی دنه تدیه ده مریه که یعنی کس وان آسنا که کینه چنه چه در پرسیاری کنه دیگه که بیز دموکراتیک زرکلی گیلانه یعنی بابا جون سن زدن ده شارداری استانیه ده گل را یکی گل به هر هوایی پشته هر هوایی آلیکاریا تد که نانی ده بخواد دل که دیگه دویته دل آلی دنه در رادیه نظام چی دیگه یعنی ده بالا خدده او سیاست ده ددنه مشاندنه تمامی دجی کردانه دجی کردستانه دجی ام بین منفعت کردانه یعنی وای ده وردا گل مجی لازمه کنه و پیشا خوابونه ایگو مثلا ام بین مافی کردان نپاراستن منفعت کردان نپاراستن پیشکشی ها کردا دور نکرد لازمه که دستی خواب بده به حالت خواب بده حالیه که باقی نگانی پیشکشی مرا پیشکشی
مری پیشی خادونه پیشکشی کو بلاتین کو گلاتین کو تشتک تهلیکه کا مزنتی پیشکشی پیشی دا وها تهلیکانا دونه و برطرف دکه و پولیتیکا که مثلا مافی گلی مذناف دا لازمه که ببشرین تکیان پولیتیکی او دکنن دستی وان دا تخیه او بلاوان سرچاوه مگیاد که و امگیجی وی اوی دکشنه یعنی آلیه که تمام دولت آلی مثلا بین آق پارتی و مهب دجمانتی کردات که اموی تاورانا شرمزار دکن از بخواب تندی شرمزار دکن پولیتیکا تجارج آق پارتی که دجمانتی کردا بگه سر ناکنه لیبل آنها دوی سیاسال کنجکتوری داشتی امدنیرنه که مثلا هدف اراده خواه تسلیمات چپ ترکا کنه چپ ترکا جی اونا که چه دکنه نزدلاله یعنی او روشکاندن اوان راون اوان دجمانتی اوان تشتا گیدنه بین کشتا تایی بردوانه فقط باویم کرد مال اوان خرابیه یا نانی وانتنه مزاری وانتنه نه ناسنامه وانتنه تشتا کمتنه یعنی این لایمجه هل بجارتن بس هین مجاری میدن هی امی وی مجاری لوری بپیدن مالا تاوا نرخاندن کی باش بو که بدر خان جناب تدوی مجاری ده تشتی کت بجه هی تشتی تجبیر کریه که دمادی گوا مشترکو گرک ام دیل هیجان خانه یعنی اف مجاری می هانکی مجاری که طیبته که امروز بنورونن محکمه و هناك کو بکن او مجاری که بیه البته کس نه هندکا نه باریقاتا yani baka insanı ki teygiçli kumra merhazeb ki müdafaa kerinevan mümkün değil. Ev tiştek diye, o babete diye emtikarın bejin. De duacı mesele kırda mesele navmale xwa mrod mala xwa da gengeşit ki. Level de rewe de gaba ku buyar kavmin. Enca mrol çok xaf de bigri beji hava bu min hava kiru filan u bevan. Çareseri duye de tneye yani. Ve tabii az yani Brahim Eyüp tedgejim yani nihayet siyasi jiyane keviye düve rabu düve runuştiye falan bevan lebele kut gerek henek carnacı tilya xagava yeki nişan mıdın se tilye diyeceğine gerek wan hetse tilye diyecek kelbinin carna gerek aynı kedeynin temaşa xopkin قبل أبو يري غلط تشتنا خوش بون وقت دنگي آزا وقت دنگي كي ديمقراط وقت دنگي كي اشتخاص هذا سياسي وريخستنا سيفيل كردال كوب يعني بپرسه gereken پرسن ويگاشي البته ما بيجن شروع مرتب بگیرن دسته قرن هوارا برز علي اصلا ليه ام دبن قد نبي كومبانيا كي امزون وكن شرمزار كن بلا رای گشتی بگیجه هنک تشتا قط نبی ریخستن می سیاسی کرد کدوم ام کردستانی نه خطه کیوانی سوری کردستانی هبی لهمبری وان بویری هوا بدنگ نمینه داخویانی به هفره مشترک بلا بکن در که من زابقه به هفره آفیشک بالکنن وی تشتی دشتره بکن یعنی سیاست هنک جاناجی بهترسبونه سیغه امرو سیاست که اونا معنی کمرو ناچی باخچه به سترین سیاست سترینه هلا سیاست کرده هنگبلیه دو درجه گلک استنگو نخوشی هنال پیشوی شغل خستن سیاسی جبوی ویانه گابا کو وان ایشاتونه کی هما روزه گابا کو تاو بیت المیدان بی روزه کو هوا عور بی تو خود عالیک یعنی اونا معنی کتو سیاست کی از هیویدارم yani kutpeşte Kürt rexistine siyasi taybeti Kürt yani emtkarın HDP PKK Roja rexne bikim alo gelo yani tevder deme derman bike temem gijine Kürdistan'ı keser bu kadar gerek em xabatek bikin madem ki em heze Kürdistan'ı ne dest bidne adı em HDP PKK dati ne vederi başa ne hep partiye hizbe ev kenarı rexistine kuşgal bem Kürdistan gelo çitkin yani sedem bir yeri ki müzikatemi ne berhef ne karın bejin ya em bir tiştane ki şermezar tikin
بهبره دنگێک دەر کێک بەدرخان جەنابێ te gava be got divê merî heqiyê li hem partiyan neke mesela divê mijarê de baroya Diyarbekirê daxuyanî da û got bêmewî tiştê Armanca pêxistinê sivîl bar we Diyarbekirê nîne Cenab-ı lazım birine kek silajdan yek dakika kek Bedirhan lazım bir tişti bu ne irada gel şikandine eko irada gel kiriya vi haliye mesela ez seroki partiye hada pimle edeni medilme çuvar bu aslında 3000 meri hedef nasıl ki seroki vi nasıl ki ya Armanca kek Bedirhan bu ne ki çibişin ya gel tırsandına hem de tırsına ya. Kek Bedirhan yani gel Bavariya gel şikandına irada gel hatiye şikandına yani Danzde Eylül'ü de jinahani yani. Ya dönem ama emti de o kek silaj tüşi ceramete izane ardı bariya ne hani ya. Mesela emde girdin emde sema da Diyarbakır'ı mutlaka derdinizin hapsi. Mahkeme dazgahı. Naha 2 sala da der naxne. Kek silaj bu sen ne kek Bedirhan? Ena em veda Hamid Kuçiro biyara kutseri me de buriye bre Eyüp. Em Hamid kısa bikin. Ending kutseri me de kutseri me Hamid de buriye. Ana kek Bedirhan seri minne ne? Ed bijar ed bejime gel ed bejime irada gel şikandine. Gel bir baveri var. Madem ki irada gel atiye şikandın. Em vaka heze Kurdistani irade şiim bikin. Xebatek bikin. Ama öyle işte tamam vera amena vera tsek nabişim. Vera himmet ama ve çi bikin. Vera taaminin ama gel ji carna ku irada vi vera şikandın. Gere tuzanı zub irada çi nava yani ya. Vera ama roki da der ya da sala ki da ji irada çi nava yani. Çünkü va gel irade çebun vaka savar tahtine nine bremen. Kek Eyüp desturê bidin mijarekî giring e û em zanin dilê we dişewite û yanî nîrxandinê we nîrxandinên hêja ye lê rica me heye em hebû du hinekî gudarî bikin müdaxele nekin birêzê em fikrê xwe bêjin ew baş be yanî kek Eyüp mijarekî giring anî holê yanî îrada gel hatiye şikandin lê qenaeta me gelek caran mesela bîsek berê kek Bedirhan mijarek ew ê got yanî divê em problema xwe di nav mala Kurda de peybin lê eger problemekî mala Kurda dişewîtîne eger problemekî ku rê li ber siyaseta sivîl xebata demokratîk digire divê Kurd bi deng bibêje qiral teziye hûn xeletî dikin divê li ber derkeve lê em mixabin em nabêjin em gelek cara di tarîxa Kurdistanê de dem tişt xeletiyên ku qedera Kurdistanê tayîn dike em dibên ya ev mijara me yê divê em neanka me di mijara pêş me de hin tişta divê merî vekirî bipeyve vay 34 deqê me derbas bû em hîn xala yekê peybin em derbasî xala dudiya bin girêdayî viyayê hîn em ê gelek tişta bipeyvin niha mijara me ya dudiya yekê îlonê ye roja aşîtiya cîhanê ye cenabê we jî zanin yekê neteweyek bû Ewlî roja yekê îlonê wek roja aşîtiya cîhanê îlan kir piştî wî 21 mehê wek roja aşîtiya cîhanê îlan kir lê wexta mirov mêze dike ji wê rojê heta niha çi yekê îlonê çi 21 îlonê li welatê me Kurdistanê mirin wêranî qetliyam ji welatê me terka welatê me nekir îro jî li welatê me wexta mirov li bûyera û ciyê şer û kuştinê dibîne ji bo vê yekê
دوی مجاره ده که جنابه ته هنتشتا بکی نیفچه هیشت مگویا گریدای بیای جنابه ته جبوی روژا یکی ایلون روژا آشتیا جیهان اوی چه بیجه که بدرخان؟ روژا یکی ایلان جبوی جیهان و جبوی کردستان جبوی سرانسر ترکیه روحلات نوین روژا که پر گرنگه روژا آشتیه tabii tane mücidevi Kürt jininin, Kürdistan jininin dünyayı da atiye kabul kirin. Em Kürtçi ve ev ki belki gelek carnacı vatavina em yeke evlüneci kim pilos kinu xapeşandana çetkinu demeşinu İsalcı gelek ciyaçe bu mesela gelek Hereme Kürdistan'ı, Bajeri Kürdistan'ı mesela Luaneci mitingekçe bu. Doğru taraf bedlisi ve seyirte nafçe küçük deci daxuyani bici yani tam vaka mana yeki eylune yeki roja aştiye evjine ke disa vatadar bul goramın yani çar gotunji mühim ecboye ke zani wala teme vaka gola khuyne sedem ku peşiye ve gola khuyne be girtin 468 رخصتنه میل آمده و 23 ولایت کردستان کواتنه و داره به ور داخل او شکل گلک باتا داره هیویدارم که او یکیتیه وان و دان و ستاندنه وان جبوی هر بیاری بدومه یعنی وکا رخصتنه سویل یکیتیه که دان و ستاندنه نابین وان ده هوی یعنی چپ دموکرات لیبرال آشتی خواز محافظه‌گار کرده بکاربن هنک تشتی نتوی به هفره بمشینن و دنگ خواه بلند بکن خدمتی که مزن او آشتیرد که tabi belavu kavanji min ev ki tabi من سر ساکنن خواستن وان دخواز وان رخصتن من سبیل البته محقولن از وان برزداری سلافت کن و سپاس جوارت کن لیبلی شرط و ظروف وانجی تزانم yani astengine الولايات الجوا ديمقراطية تنبي عدالة حقوق تنبي هر رخصتنه که لگورا چورچوا خواه خدمت کردن تیرب خوره گلک استنگا تینه اموجی دزانن لدوی داخویانی ده mesela اگر بست بون شف سکراندن گلک تجار یک عالی نبی yani دو عالی مروب کار بی تماسا دینه مروب بنگهفره بی حرکت که نه بتوندی نه بسا سکتر بون برنگه که دموکراتیک چرچوه جره دینه و دیجه شر درکوه yani شر لکو درکوه بلا درکوه جبوی انسانیت جبوی کرده جبوی کسیدی işte ki هری خرابه هنک جوامر تابید بجن ما على قدرنا که لبل از ندوه باوریدم ندوه باوریدم کچوی که هوای کردستان که با فرج کردستان علاقه دارد که کردستانیا علاقه دارد که سدموجی gerek emlisar ve mücari havayı gerek baş bisekmin lugora vatay van hareket bikin u brastici her ne girse yani girse agahdar bikin tane şkara bejin u berbilezin çenabi yani mesela aşiti şekleki ciyaniye gerek Kürt bxobxa اول ناو آشتیه ده بهبره gerek diyaloğu kevan hebi yani en diyaloğa nebaş به دیالوگی براستیجی چتره yani gava ku emdi bejim asgari müşterekada henekez henekli xsnesvil gava ku bgej ne hevuduni dor tiştek bicvin u da xwaz xwastine ki xwab yek dengek bejin bandore ki gelek heja civat etkin ince hevidarım kut peşte teftişi benekirin yani brastici te gelek mijara daniye peşi ama her mijarici seri xwe giringim mesela ki Eylül'e mesela hasbiyeden otiya da zamanjı terena ki lep kurtasim rot karevi bejim ro henek canacı evkitit ki aman da be em zaman ne konunca em gerek mesela da bre sirat yani çiro khoy şahsi dubendiye xo zedatir zlan em karın çıpkin ve revşe de revşe wala tema eve yani mesela az derdimir kullanmına ve ez de bejim ki bir rezik tüccar betaybetijil Kürdistan'a Türkiye Kürdistan'a Bakur u gelen peril seranseri Kürdistan'a şer dest bekirim ilada kurda çene bu
اگر بس چی بیدا کرده چنه او که رولات ناوین ام کسی تا سوجدار نکن تکات کم یعنی بلا کسی نکه لیبل او جریت کو استخبارات رولات ناوین تاویجن کی جوان به حزبی لکو در منفعت وانه بی بری آوه و صد لدگرینن هم دوا آوه نه تو آلت به تمام آوه دی بسه دو دمینی به اکا خده شخواه های تیجیتنه که چرا شر دست بکر چرا شر خلاص بود چرا اگر بس چه بود چرا چه نبود باشه که ایوی دارم اینجا کرد اکادمیک و پسپوری خواه و دیپلوماسی خواه بگیج نوان مسئله نقطه گرنگ و بکار بین اکو ادا کنم بکار بین چاره سری بینن چه پروبلمی خوره مسئله خوره یعنی باشه کیک بدرخان سپاس کیک از جناب تب پرسن نه مناسبت یکی ایلون روژا آشتی سازین سیویل بارو یا دیاربکری دوی مسئله داخویانی اکدا نام وقت سیاست ترکی دشوپین نیرو لترکی دشر تکوشینا دموکراسی ده مثلا پیکانینا آشتیه ده چطور ریخستنه که ترکیه تونه دیسا ده افتشتانا ده سازین کردا ریخستنه کردا کرد پیشنگتیا وی تشتید لی ده بلاوکا سازین سیویل و بارویه ده نقطه کی بالا مکشان برای دیاربکر سیاست دولت ترکی رخنه دکه دوی تندو توجی نبه لی بانک اشکره ناب نابیجه لی دوی دمل دست دوی پکیکه دوی شر چکداری برده جنابی ته چاوا شروع ود که ایویک ها که سراز مثلا یکی ایلون تابی یعنی روژا جهانه او مثلا آشتی و یک این انرژی بالیا قوته یعنی مثلا ببین که احتیاجی کی به چه هست مثلا احتیاجی کردا با آشتی هست احتیاجی کردا به دموکراسی هست لیبل ببین که مثلا آنها که بدرخان جهانی زمان یعنی دنگی که درتی یعنی دنگی که براستی خلصه yani pera hürmet reis degrin daxazi onam degeridne yani iro ko mesela evcare de nava hada peda civine ka çepi Türkiye da az axifi am bu vata ku Kurdistan failin şu cinayet ku devleti pe kanin em ben ku işte disk u kas u işte genel iş vesaire ku ana اما روکا تنه بچنا غریبه بود که ام وا فایلی ما چون جنایت کردستان قبول نکن آدیا پیک ندهد و به دنگی لیهانی و دنگی خا و هرس خا بلند نکن و تاور خا نشان ندا و دست بگیر اون نهاجی بنه مثلا دقت بگه روزا یکی ایلونه مثلا کردستان ام بین بارو işte جواکی سیویل yani insan emri demokrat işte velat arzu ev mesela de naf şerru evidane aluziye dane ona revşi dune revşi ne rasti ne başı da khazi yani yeki eline dikine vesile bange keli cihan dikine devlet atır dikir fakat nava Türkiye bakhada nava çepi Türkiye'da mesela bir dengi bilen nakir و ام دنگ ماشي قاسه قوتا ماشي نينا مثلا او ديكي لازم بمليون انسان راون اثر بياكو ام بين وا بانغا قيمتها قوي هوا يعني مثلا ام ديفيجن مثلا اشتي او دولت دي اشتيا چون دا اشتيا چدكندو يعني چو دنيرا كنت گلج راناوي اثر بيانا لازم اكو ام و دا خازي خرط بكن او يك اد ديا yani Kurd nava xadaji mesela aşitihin peknanne lazım am ver raxneji bikin yani Kurd nava xada ev tahammula aşiti lehemberi hev meçe kiriyen gel am hevde tahammül diklen nava mada am ben ev demokrasi me pekaniye ev aşitiya me pekaniye men naniye wala am bixad nava xada
مثلا ام بین کو باشور د چه حالی ده باکور د چه حالی ده روجاوا د چه حالی ده ها د وای دا ام لازمه کو ورن آرا که اموا فرقیت خواب بدن عالیه کی د مثلا نتوی دا د مثلا کردا دا د مثلا او نتوی دا ام بون یک ام دور دا سیاست که بدن مشاندن پیکونن ام وی ناکنه yani em sadece sembolik em ben ku salê carê roja yekê Eylûlê yani weka ku merî gunaha derdixî yani diye günah çıkartma. Em tên Arakê em dê ku daxwaziyê me ji bala xwe bidê daxwaziyê î sal û ê par ya jî êdî ji qasna pir ferqa wan ji li hev nîne yani. O me di vir da yani ya evê da lazim e ku Kurd li hemberî PKK jî bisekirin. Ne ku mesela em PKK mehkûm bikin vê wele wa PKK em nizam hanî bikin. Fakat PKK îro şerê çekdarî zerarê didiye doza Kurdanan. Li Başûr didiye, li Bakur didiye. PKK lazim e ku berê mesela biryarek stan gore wê biryara xwe doza xwe bide meşanin. Dev li çek berde. Çünkü ew dewleta Tirkî çek dike bana em bên ku ew giyal ortê radkiye. Ha belkî PKK dev li çek berde ji dewlet aynı siyasetê bide meşandin. لبالي لازم اكو مري وي خطريج لو اورتير PKK وي راقه ام يعني ام بينكو دستي سياست مدار كرد ايكو سياستا لغال دكن ياجي ايكو في دوزيزنا مشانن پیشيا وانا وكه يعني اساس دسبيكا بارتي دا جي ارمانش او تشتاو فقط ديرو ام دنيرنا او دولت في تشتي حزدك يا غازيه كو في او بدا مشاندن PKK جی ویراودکی آنها مثلا کدیه باشور هستی. یعنی خطر اگر مزین مثلا باشور روجا ولی داره لهم بری سیاست چی بیه. یعنی مثلا که قوت دادتنه گل بیه کی یعنی بین آشتیا جهان را آشتیا مبخار را که هیزک او نده تقیمت او نینه از او ساده فکر میاد. باش مالاتا و که بدرخان دوی مجاره ده عزیز جنابی تا پرسکی پرسم گلو چالکین چکداری یه پککی ده گلک واران ده کار دولتا ترکیه راحتر ناکه ریل بر سیاستا سیویل دزگین دموکراتیک خباتا سیویل ناگره آنکه اف حجتا شری چکداری دست اوه ده تونه بده دست دولتا ترکیه ده تونه بده دولتا ترکیه چاوا کانه ایرشی کردا بکه بالا خواه بدنه لدنیه لروجاوای کردستان اف مثلا سلاح و چک ریل اوه گرتیه که دوست کردا جی نکارن ایرو لترکیه جی اف مثلا هاتی روجاوه اگر PKK دف شری چکداری برد دولت ترکیه و چه حاجت نشان بده یا جی ام ببین بگوتنه کی جناب ته گواده گو نه انکا دروژ آشتیه ده میلیونه کی انسان توپ بکن بیجن ام ظلم دولت ترکیه جی قبول نکن ام شری چکداری PKK جی قبول نکن اب شرا ایدی آتی لبر آرمانجا هدف می دور درش آستنگیا دردخینه دوی اف جهولی رابه یعنی چالکی نور گرسهی دوی وی مجارج سیاست باکوری کردستان درخینه تو چه دوی که بدرخان؟ تنین کردستان و ترکیه نینه برای سراج یعنی سر روی جهانه لکودر شر همی آشتی لوی تختمه اف راستیه که یعنی آشتی تکوشینا دموکراسیه تختماندن شو çünkü bersiravi şerhe gava kuşciye şerhevi tu nekari tekoşine ki aşiti bidi tenel Kurdistan el Türkiye nal sarve cihane her cevava çebuğa elbette ki her şereke çekdari aslen gekel peşi aşiti demokrasiye ev realite ki demed İbrahim Eyyub jigo yani ku em bxob xadnav aşitiye de nebin em nekar tekoşine aşitiye bidin tamaşer ki em bahsa aşitiye bikin em her sene إنيا محمدة تشزقيه أو تشزقي بتشي معنا تزاني يعني أو ستريس أنا أو كي مجيمة أو كنت شو تشر هاي أبون قلت أنا ما تحكي واشتي ده بوشت كي يعني سده مجرد كم حسابن
نام مالا خود دور و طرف هزی کردستانی چند برای ایوبش گود لگل هفدانستان دنه و نف خود دموکراسی بینن هم بیشن هزی که در ویمه اوکم تصیب نکن PKK HDP کیه چیه و آیدی تشتک هم بکاربن بوی رول خواه روله بن وکا نمونه امواجی دحفه هنک تشتا بدن yani mesela kava mesela evka çalaki hende kava kadar kadar cuamerek iştibece evke ola men zaniye devleta Türkiye efçen zalime ola kava kutu ne zani devleta Türkiye zalime tünü kari enderi dagir kera şerki çava peşkeşi diye şerbiki inca medema di tişte go belki baş ernate film kiri brastici Kürt heja bimeciye ki netevi gelemperi edbeci البته که تنزیه کم یعنی شخصا ریخستنی او کفلان بیوان لب گلمپری سرانسری کردستان جی اونجا تایبتی جی کردستان باکور یعنی به مجیه که خوری کردیاتی خودان بریار نینن خودان ایراده نینن یعنی هنه کهز وان دعف دادن تیتو هوا بکی گرک جوی هندیکاپ کرد خلاص بود سیاست کرده او کنم جوان را رومت تگیرن راستی جید مجیه وان ده هشمندیا کردستانی هیا به هم حال gerek devce evke bardın yani can az acizciydi ben. Demediğim ola evveli ki memur seri ve safi malbata ve abi idi bese yani mesela bile bana tatvan bile bana bilise bile bana serti bile bana van nafça bile ben yani levhek bir bile levha qabil qin bile bir nave me Partiya Sosyalist Kürdistan'a Partiya Azadiya Kürdistan'a ku xalq mecburi ve şikayet و گاوا املنه جیا بحث کنم کردستان رنگ خوش دیتن هنه اشتره بیجم تولرانس کله که بی اما حد ادویکا کیه اف کینه مسعنا کریه یعنی مهیجا خواه وکا نافجی نده حسا کرد گاوا کام خواه اف کینه مبهز ببین یعنی جالی آشتیه بجی جالی دموکراسی بجی او کسی کدود بجی کنگی اف اراده پیدا بود میلیون گاوا کت نزابوقا bezin idi bese. Yani şimdi vega terörcük millet cmere bece idi bese. Yani xaleki giringe ev mijareki pir giringe te dest nişan kir kekeyüp cenab-ı te çi bece gelo divê noktê de Kürt karin siyaseteki çawa bimeşin ku hêza xwe bikin yek ku kek bedirxan gava digo divê fere bibin mezin bibin kanibin bi hev û dure müdaxaleyî bûyera bikin divê Kürt çi bikin kekeyüp ولا نظام زانون اما zaten ترى حالي معني يعني مگو ما زانون یا ما درد سر ما چو نها ویتشتی لازم باش بونه که بدرخواه ده همگی گرمش بونه راسته لی نها سیاست دولت ترک سیستم دولت ترک ختمیه یک برا مریوی باش زانون yani devlet Türk sistemi ve naha hatim ya nefesi nastine. Ev gelo az pek mandın şans ekmeyiz bu kurda. İşte şans ev ilaç ve serum ve desti kurda da. Yani serum desti ilaç desti kurda. Nefes ha سرام دست کرده ده کرد و سرامی بند دو چپ ترکا گن کرد چم و چم هر دشته کی تاریخیه یعنی کرد نها سیستم ترک ختمیه وکا ترازی دنگا خوا وکا هفه کرد کجان حالی قوت خوا بدن کجان حالی او آلیه بسر کبه دور دا تشته کی زلاره بری کرد لازمه که در ناو هفدا یک هفی اوه که آوا بکن یعنی کنسپت که خواه چه بکن دور دا خوازی خواه زلال بکن یعنی نه هم بین که کردستان که سر بخواه شرط و مرجوی نینه لباکور کردستان اما لباشور کردستان شرط و مرج کردستان که سر بخواه ها وای منی لازمه باش بونی باکور دا کرد تجارا به هر دو آلیارا بینه مثلا جهه په حق تیوی دو او دکرن او لوند گوکتاش
faili meçhul cinayetlerin mimariye. Mimari faili meçhul cinayet ana. Hatta abxal şırnakı girdim. Em sey roja berne. Ev Göktaş. Yani devirna ez ve gazin ve tişti ne zaman keksiraş. Kurd daxazi xad despeki Parti Kurdistani vekin verin Araki cepheki Kurdistani ava bikin daxazi xa talebi xa somut zelal bikin به سیستم دولت ترکیه به هر سریال بیشی که داخازی ما یک ناسنامه کرده یک آنها اصلا دموکراتیک یعنی یک حیله و شر کرده این کار که اموی او چار آنها اصلا دیواجسی اموی رد کن آنها اصلا نهد غازن مافی کرده که ناو او دستور بنگه دا تی ناسکرین ام وید غازن ام آفریقا گشتی دغازن ام دموکراسیا که دغازن وای تایب اردوغان تپی دینی تفکر وی زلال آچق بی مثلا روژاواج در ناف دا روژاواج در ناف دا اون که هزی خواج در روژاوا درخن امی آلیکاریا و بکن جا بسته بکن آلیکاریا درخن اما هر سریجی کردا ناس نکن داخازی کردا نیم زمان هله باشه که خاورن آرا که داخازی خوا زلال بکن و اراده که خوا چه بکن لهندری دولت ترک پارتی وانا و اراده خوا اون زمان باشه که اساس دستی خود قسمجی او بود تگو هم چه بیجن تگلک تشتگو بدرخان چه بیجن نه که دستوری باشه که نه انقدر تگلک خالن گریگو دوی عالیه کردا نت هدف استراتژیکی دور و دریج نه ویا دخوازین عاجل کل برنامه کی چکن و برنامه خوشی عالیه کردا بچن به بلوکانه را بازاری بکن ام ویزه کن دوی واری ده که بدرخان چه دبیجه که بدرخان که ایوب پیشنیه رکانی دوی کرد ده مثلا هم تشتا ریس کر مثلا زمان کردی به زمان پرورده یا فرمی مثلا ماکزاگونا ترکیه گلک تشتین معرف کار لیزیده بکه دوی بوانا دوی کرد کاری بچه بوان را بپیبه و بازاریه بکه تی چه بیجه که بدرخان بیم برای من وکری بیجنه مسئله آنه که برای بیجه شخواه پروژه شکره ما خود مداخله نه که تبلیغی چه دبا فرمو که بدرخان اینجا پروژه که اوری خستنه کردستانی وان تشتا بیجن شخواه یعنی سیاست ده arman cemroy Kürt heme duru dirij hebe. Taktik hene, strateji hene, şerme komrovan beji. Sedem bu ev tiştek em de bejin rojane mesele ne? Elbette ki pırs u pırsa geri ki Türkiye keke siraç be kafle ki zengar ve hatına kafir kirin. Müfte keye ev müfte zere de deste kurda bey. Ev müfte zert kare ve kafla zangor veke pırsa girka safi ke. Bu şartı bu kaydı ku mesele khoy rojana u duru direk jehkatine taktik strateji khoy baş bikar bir konsept ki netevi bemeşine. Nem şartı yani Kürt Hamit Partiye kitabın. Le Kürt karın asgari müşterekada yekitiye ki khoy khurt çekin. Heze ki khoy khurt çekin. Ve de bu münasebete ez gazi heze me Kürdistanit ki mutaybeti. Ya blaş Ahmet eder kevin. Yani Ahmet tenenine Kürdistan. Yani bila bene vane, bila bene serte, bila bene grida, bila bene muşi, bila bigerin, bila ben çayık ve kum millet ve bila doğru trafik ve naskin. Ev çakı girsevi, ev bir peydad buna. İnsan debejin ki demek işler ve vanji ev cihane. Yani eftişteki mühime. Tabi ev pırsel hocana van mesele kubraya Eyüp debeji. Bağır bir ke hafta şeş, hafta da ev çakı ez de komala mamosya Türkiye'de reveber diye de şugul ya. Ben demokratik eğitim kurultayı çekir.
زمان دایک او چاقه ماوید ما حبس کردن جزا کردن نظام چی کردن لبل اف طلب آنه که هیچ از 1 میلیون پیش و نچونه یعنی اف طلب روزانه نه انسانی نه اینجا دوی مورد امرو وگات کاری برای سراج گرک مثال بده مگوت یک بدر خان او طالب اکو جناب تا آنی زمان مثلا زمان زکماکی و آنی بو زمان در حق و دعوه بو کرد وی خاله وی دمی بگرتا ایرو روشا باکوری کردستان پر نه هوا بو نه خیل نه هوا بو اینجا اوانه که مبشرتی که گلک جید بی گوره من لگوره وی دمیجی لگوره وی دمیجی گلک طلب او که بون یعنی پیش و بون و مگلک هیزه که قوتجی چکر بو سرانسری ترکیه و دنیای دیجی مثلا دوی جوینه ده دوی قرولتای ده ایلو بگره او ریخستنا خباتا دنیای ایلو و حتی ما مستای جهانه فیسه جیرد گوتن مثلا genel sekreteri seroki falan peşdar bun benevi imza kردن و طلب کرد حقلی طلبن لوی دمیجی کرد خبر نکردن برای سراج yani طلبه کی دانی زمان دگو اون رفورمیستن وی دمی من گفتن امی د ریخستن گرسایی گلده سیویل ده پارتی لگال بلرن دگو اف پرووکاسیونه دگو اف پرووکاتوریه ایلای کرده او بکن یعنی لگوره خوا پروژه چید کرن و استنگو او چه بنده ما دیجوه که مگو ام سدما ناگرن ام انجامه آتنا القام بن خوزی وان سدما مبکار با گنگشیب کرا کویرو ام نگیشتن اوان انجام تنگ و کمرو تخنقینه اینجا از هیویدارم امودا خواه از تجارجی اکنم روژه کرد در چرچوه که نتوی ده ته هفگرتن خواه پیک بینن ته دیالوگ خواه پیک بینن ته به هفر افکار بینن ایک ایشا کر بینن از راستی جی وکیلی جی دبیجم یعنی لطفاً جارنا جی سرکتن هف بینه هوله تانه قصوری هف نبیجن هنه جی باشی مجیانه انتکارمون باشیه جی بهره بلند بکن یعنی ام بگا بری از یه گوتنه جبره بریم بری رحمتی بامیم دکو کره از والله و فهم ناکم سال هفتیه بری دکو حوال مسترینه که تا پیوی حتی سبی خونت که تا چاوه ما و حوال من انکاره بول ارزرومی بول آمده بود ام پیره مدگو که امه چا آری کاری کند گو بگا جنازه خورت کرداته هر کس سری خوانزم که او کد لیزه افنابی که آنه یعنی اف اشارت غیرت اک بو ها تا به سبب یه سیاسی چی بون چی نبون او تشته که دیه لبل ام المریه خواه القوتیه خواه الحسیه خواه مجبورن سبب چی بی بلا بی خواهی در کردن که هم خواهی در نکردن ام پشت گریان نکن ام گرسایی حرکت آشتی دموکراسی نه این نهوله افتب سالا بدومه سبت نویه ما زارو که ما جمعه بجن باب کتن سیاوان هبو اون باب باش نبون اون گلی گازن خواهد بکن یعنی ما بسا من هبه هیوی داریم کت ایرادا کرده چه بی کت حسه که نتوی به هفر هفکاری یک چه کن هفکاری که بنگی افره و افروژه که امتیه در باز درن راستی جی چند جناب تاجی گو برای ایوب شی گو ترکیه سیاست ترکیه ایرو هاتیه ختماندن او سروما که برای ایوب دو بیزه اوی کرد گرک اول وی سرومی لخواب دن الخواب دن که بین خواه و جوان او کشاشیا در طرف دادن دقاقی که işte anka vegerim işte pırtım ve kek Bedir Khan biborin gotun akta خلاص kır بله باشه بله طیبتی اوه انجا یک خاله که افروژ پیشیامه طیبتی سالا پیشیامه پشتیوی سال گرنگ armaştabi ne teni helbjartının. Un zaman du hep ev kene yani işte cepha netevi cepha cumhuri nizam çiçi. Lebele Kürt ve khoyine bekesin. Kürt bile cepha khoyine Kürdistan'ı bile deyinin. Yani zaten sistema tazere sadan nivji tkare tesir sistem etke. Ancak siyasetçi bireyim. Ezbere zaman bu yek rezik siyasetçi ticareti. Ev kuş ticaret efendim ne ki ne kadar para kazanç ki. Ev kuş siyaseti normu ve nizam bir ne kadar pazar bike. Yani bir tu kadar da jua perski. Embezin sistema parlamentari و sistema serokati. Şkurda çi farkı, çi datimi. Leko Kürt bikar bun pazar bikin.
تده فرقه چون که برای ایوب کویا بجه ولی برای من تمام امیوه دستک بکن لبل اونه مافی زمان زکماکی بدنمه دو اونه بیجن زاگون خود اف دولت آنکش ترکا و کرده و فلان آتی او کرد سه اونه ناوه گنده ما یعنی تشتی بسیط تشتی که انسانی نه تشتی که او کن مرکه ترکش من پرس کن ملت وکیلی یک جارک به مناسبت امرنه که از کرتاسی دور گو تو خواهده اون چه خواهده مگم تشتی نخواهد گو چه اون نخواهد نفچه هنگاش مگو از پرسکش تا پرس کن مگو هم چی نه گو هم برانه مگو اون چند برانه مالک ده گو هم چهار برانه باشه مگو بابته غدرك بك برايك وبراي ما خايب كي وأوكت إسيانك ولا زي إسيان كي باش أمكو كأزارو كتابين مبرم أو كبيجم هروش أز كردم هيبونا ما بقربانا كردابي تتوي قبول كي ولا أز قبول ناكي إنما درد خواه إجدا جرجر خواه جينا قوتيه ما بوليس خواه ناكريه راسك هيك بدخل خلكي كرنا كيك جناب تا دنکی درجه دناف سیاستی دیه گاواد تا تشتن پر بالکشی آنی زمان نه دوی کرد سیاسته کی چوا بمشینن لگوری تا یعنی ایدی دنا یعنی هرکس پرچه پرچه یک لوره یک لی عالیه دنه ام نهاتیه که کرد هزا خوب بکن یک گاوادن که بدرخان گو دوی کرد به طالب خود در کبن پیش جبوی دوی بلگوری جناب تا دوی کرد چاوا بکن نه که بدرخان جی او کرده هانی زمان ده وی ایده دغازم نقطه که جارد زلال بکن او پیواجوه که ایرو یعنی امتدانه و پیواجوه بری وکه هفننه نها او سیستم دولت ترک راست ختمیه و دجی هفن احتمال که مزن پیش که گلول دجی هفن یا جی اف دیروکا دولت ترکی یا داگرکر اشکره یا رولک بدن اگر کرد خواه دجی هفن که اکسیراج و امیر دوفق اوان کبن نه بویش دلیر گلو نها متان پیدا تفهم نکرده نها سیستم ختمیه او پیواجوه ترکیه وکا بری نینه و ده هم بری هفن احتمال ده هلبجارتنا پیشیا مدا احتمال که پره مزنه که شرک ناف بخواهیجی ده ماونا هم بین چپی او اسلامیات درکه بش یعنی تشتگی اوسا اشتی خویا کرن و تشتگی گرینگه او سیستم ختمیه لازم کرد هموجی وی بدن برچاوا یعنی او مخالفت آنها نه مخالفت که جنازه ام بین که اقدار دست بگیره یعنی او اقدار جی بیا قوت که مزنه او خواه چه کرنه آوا کنه همو دره او قرمو او خواه او کنه یعنی تشتگی عجیب یعنی مثلا بره حکومت بره دون اقدار لا حاکمیت او دست وان دا نو برام یعنی لازمه مروف روشنبیر کردا یا ترکا یا ام همو ویتشتی زانن او ایرو ام بین آق پارتی تایی بردوان هم حکومت هم اقتداره و بنگه هاویجی آوا کریه چیشید قوت آوا کرنه یعنی او سوه بجارتنک چه بوه بلکه تو اوجنه که یعنی خطریه که مزین شه با دوردا کرد لازمه که سیاست که عاقلانه بنه مشاندن یک دیا به هر دو آلیا راجی خواه ارزان پیشکش نکن نها داخازیا ما اساس آرمانجا کرده که کرد اراده وان بسر که و ناسنامه کرده حقی ما نتوی بدنه ما یعنی اوی ما پارتیا جی ارگانی یعنی ریز اوی ما جی ارگانی یعنی مثلا ما sadece ام بین که سر و کوماریت ترکان نینه ما علاقه دار جناکه فقط ام ناف ترکا دا دجین ام بیتشتی یعنی باکوری کردستانه ام بیتشتی هان دوردا و ایرو مثلا ام بیجن و سیستما و کی دخوازه که وی سیستمی دست خواه و بسر که او مجبوره به کردارا اتفاقه که آوا بکن ها مثلا ام بیجن که او ای پارتی و جهپه مثلا دقت بگه جهپه ای پارتی به قلعه غستنه او به آلی مثلا پود پرست او سارمالا مشکلیه
AK Parti jî wa putperest dine ew kirine. Yani hem li rast hem li çep. Her du haliya jî putperest ew nakirine hemêza xwe dê gundkê Kurdara nekene. Kürt anasını görmesin. Aman Kürtlerle ilgili de olumlu bir şey konuşmayın. CHP jî rûyê xwe li Kurdar digêriye ew jî organ dike. Di vir de Kurd yani erzan bi kesîra pêşkêş nekin. CHP xwe Kurdistanê ava bikin, telebê xwe zelal bikin, bêjin ku hûn dixwazine kîp serkevin di mesela demokrasiyê de, di mesela mafê mirova da, di mesela Kurda da û di rohlata navîn da ku hûn dixwazine hûn devleteka ew bin hûn lazim e Kurdê aliya kariya we vî şekliyê bikin ku hûn nekin em bi serê تو خاله ما ساعتك و11 دقيقة درباس بويش كرم اخو ام اکسراج ادیم جپکی آوا بکی جپکی کردستانی طلب خواه زلال بکی و زلال خواه بریا گشتی را اشکره بکی و طلب کرده داخازی کرده آق پارتی یا جهپ او yani او işte evci Bedirhan goya yani o millet ittifakı ya Cumhur İttifakı بالزلالي همبر ريا گشتي قوتن اري امي هاني بكن وچاي كرد ناوا خدا قرار كي بني كي جان جابيا بكن ازما وچاي باش gelek abi براسي چار مجاري ما هي وقتا ما بركن يعني پر عندك ماي ام هدي ده ام درباس مجارا سياسيا مجارا ما سياسيا قريزا العراقية علوزيان في تالية العراقي دركتولي كيك بدرخان جناب تجي أبي شوبان بيرين العراقي بيكات شوبان مها قريز هاتية داود آسيبوية ركبرية شيئة خب خواهية بري ذاتي قريزة سياسي هبو ماده سدی و چلی بجی ندهات دنابنا کردا و علیه دنا حتم قریزه بود لیوی تالیه هات قناغه که شیعه خوب خواه لحب نکرن علیه که شیعه بخواه علیه دن علی گرین ایرانه دو بیارین اوه چواشی رو ود که بدرخان کرم خوب آوه که کرد وقتا ما پرنده tabi krize Irak'e krize ki kure yani ne krize İro'ya yani mecve hatanha tekoşina Kurdistan'a başır tekonuşine ki duru direci u fedekarane le İro şart u zurufe kudve krize de jboy Kurda peyda bun el başur biyamin gerek rayadar Kurdistan'a başur gave giring babejin bekar ben xoy stratejik ku hizmet bike serxavuna Kurdistan ere لگابا ام تماشات کن هیجاجی مخابن یعنی جار جارنا اخافتن و گوتاره او کم دبیزن tabi او سربلندیه لی بیامن هیجاجی جوه کریزی کرد pencere Kürdistan'ı da fena kıl. Ama pencere umumi de işte ava biti nizam Beni Sadr çov falan kesat herkes de gora mafika ve evkede Beni Sadr em zanım ku milyona şiiye civan hele پشتی بابی وی کوش فکر بابی خوی محافظه‌کار وش فکر او که پارتیا امکان به پارتیا اسلامی عراق کو او که ده سروکی ویهات کشتن جوی هز گرد جوی رمان گرد جوی فکر گرد و گشتم او که انجامی که بلند یعنی کسر دور ترافیق جوان و زانن yani işgal Irak'ı sev mesela işte Sünni Şii ve mesela Kurda ve ka prensipli serinek tişta lehatı bunu işte Reis Cumhur Kurda seruki meclisi Şii ve seruki seruk vezir ve beşamay falan evkir bunu le mukaben pişti هالبجارتنا 2021 پرانیج استاندن دیسا خوشیونت شو بنی صادر گو از در سیاست بردو ملت کتا زابوقا و بغداد تکلیه بو و سروبن بو هرم کردستان هرم حسای بیگوشی هرم بدنگه
لبل بیامن فرصتی که نو تازهش کرده باشور پیدا بوده gerek Kürdi dervi kek bedixan ne stratejiyek bu muqteda sadr ez devci siyaseti berdidim li medbiyera dedi bi bangek wî bi hezaran insan gudariya wî kir û ev ê sekin andiye yani mutlaka stratejiye ki bu işte ev hemberî vê stratejiye ku tu jî stratejiye nû peyda nekî ew tê bigêje encamê xwe tu dîsa ciyê xwe de bijmerî yani ev stratejik bû te bu taktikê bû tu zanin ku berê navbeyna wan û Îran jî gelek xurt bû divê dawiyê de dûbendî peyda bûn divê dawiyê de ji hev dûr ketin û vê de Mehtedat Sadrî weka rasyonalîstekî Iraqê ne weka evkekî İslamî hereket dike yani stratejiya xwe ser wê bingehê datîne vêga û li wê gorê dimeşe hêvîdarim ji vê krîzê ku gelê Iraqê xweşî û taybetî jî gelê Kurdistana Başûr mafê xwe netewî û demokratîk bigêje encamê xwe pîroz. Başê keke bedixan gelek spas mala tava Kurd û Kurmancî keke Eyüp em te gudarî bikin tu bu yerên li aloziyên li Iraqê alozî Iraqê asna lazim e merî berê xwe bidî Îranê û Amerîka jî niha em bêjin niha Benî Sadr û Malîkî wesayre şer li wir rawestiya û pêşe rojê car de mauna şîya da niha mesela em bêjin Sunnî û Kurd keke Eyüp rawestandin ne heta heftê îlonê mehkema bilind ew ê biryarê bide vekî yani dibêjim niha bêdengiyek heye feqet esasî xwe da lazim e merî li Amerîka û Îran ku bi hev bikin quvwetle muhtemel ew yani ew bêdengiyayê berdewam bike belkî îhtimala ê bi hev jî bikin niha feqet ku di mesela nûklera da ew ê tesîsê Îranê û Amerîka û Îranî bi hev nekin yani ê bi hawakî dinê ez bawerim ê şerê berdewam bike yani va tişta yek a dunya li Başûrê Kurdistanê Kurd di merheleka nexiradan rinda niha mesela em bêjin Yekîtî û QDP bi hev kirine di mesela Berhem Salîh da mesela em bêjin îtiraza QDP heye QDP dixwaze bê yani Yekîtî ra dibêje tamam bira serokvezîr di nava Yekîtî da yek bide meşandin le bira Berhem Salîh niwe ez bawerim eweka organî heye yani feqet ku eger Îran û Amerîka Şamê bi hev jî nekin ku Îran û Amerîka bi hev nekin îhtimale Sunnî jî serî xarakin Kurd û Sunnî û em bên li wê derê û cephekî din jî diwe ku tê avakirin û wir da ew mesela serxebûnê û Kurdistaneke serbixwe li Başûr derkeve ortê yani eweka wisa jî nêrîneka wisa jî û şert û mercê wisa jî ez wisa lê dirin tê xanê yani anha keke berê de zû de tê peyvandin yani dibe bira Iraq bi bistêpeke alî komara Kurdistanê komara Suniyan komara Şiyan ji berê de organî hîn baş yani henekî bi Amerîka û Îranê va tabî Tirkiye jî di vî şî de he ama bi giranî Amerîka û Îran bi hev nekin ew pêvajo ew barim ê wisa were meşandin baş keke wexta me pir wele em nikanin em derbasî mijara xwe çara bin tamam mijara me ya çara pêşeroja daotiya Rojavayê Kurdistanê ye niha cenabê we jî bê taliyê dişopîne her rewşa Rojavayê Kurdistanê dikeve bin xeteriyê dewleta Tirkî û rejîma Sûrî ya Esad rê digerin li hev bikin
هەردیتنێ وان هەنە دەمێکی درێژێت خوازم ویا بشکلێکی فەرمی بکەن بێگومان دەوردە ڕۆڵە رووسایەژی هەیە ئەوێ چ بە کێک بەدرخان ڕەوشە ڕۆژاوایە کوردستانی دەوڵەتە تورکی و سووری لە هەب بکن ستاتویە ئانکا دەستێ کوردادە یا ڕێڤەبریا خوەسەر ئەوێ بڤی شکلی بمینە ئەوێ چ بقەومە هەمتە گوداری بکن کێک بەدرخان Ez beni betfakiya Kurda kambağuna Kurdistaniye. Yani kija beşt bi bila bi, rohlat bil başur bi, rojava bi. Eğer kutfaka milleti kutfaki ki netevi bilsene esası bingeyim lehvatinek çenevi daviya rojava cidtene. Yani elbette ki her bir yeri evde Kürt daima buna kurbani. Yani sıbe Suriye evke çan kut gotam tıkarın civina koy vezir acı bevre çekinu ve kurban ve hayran bu mevre sıbe tıkarın benevi xateş kod binde hevditin cihane le Kürtçi gerekli her beşe Kürtse heze Kürdistanî taybet çil rojava yani bizan ben ecacı em bevre meşgulün yani ve ene sekel vederi bertaraf bu yani rolü keviyet işte kevi ne elin ku normal civine keva çekinin bir mantığı بوی روشی بوی شکلی یکیتی نتوی روجاواجی چنابی یکیتی نتوی گاوا کو چنابی ام زانم کو اف چنابی پیشیا روجاواجی تاریه هر وکی کومرو خانی چکه خانی که گلک دلال به بنگه به تمل بی او خانی دروخه چی یعنی اون بیراوه ده یعنی گاوا کو کوبانی دوی روشه ده بو هز کردستانی به evre کو دنگی بلند کردن کوبانی خلاص بو ev kudgota kobani haket ev mapsariya qave çi lepsariyay ve dengi aza neteviya Kurdistaniya ku be evre gava derket gava kut peşmergeci hatın sat habın du sat habın çi bin merdine de borin udnavaman ev kada çonu hatın gel çepka jwanalar da ruhi ke netevi zindi bu gava ku ev ruh zindi bu Kobani الجوراوان نه و Kobani الجورا ملت کرد و Kobani و سیستم اقلیات گوتن خراب غلط شد لبله اوسا خیات که کو خطری که مزن ده دوروجا کردستان کو بوان دیتنه هانکی به مشاندن نرین از خطر داد بینم هیوی دارم کو یعنی ام بنا خاپاندن دوان دیتنه خدا لبله مخابنن اکتش قاعده و اساسی وینه گاتو نینجی خانیت دروخه gerek hem همه حساسیت نشان بدن که افغانی نروخی باشه که بدرخان گلک سپاس که ایوب که بدرخان دوی کرد یکیتی خواهوانه که یک رزی خواهوانه که دولت ترکی سوری به هف دکوین اف دستکفتی دستوان بچه نه از خوازم جنا پرسا خوب قدینم نه جالی که مجاره عالیه بن مثلا چند روز امریکا نونره که خوی دن شاندیه ور طبیعه بالوزیانه امریکا دبیجه که ام روجاوای کردستان درنا کردن پشتی داخیانی امریکا گلو دم ناتیه ایدی کرد او پیش حکمیه خواه بردن و وگرن سر پروتوکولا دهو که و لحب بکن دم ناتیش گوری تکه کهید نه کک زیاد او کک بدرخان او کر از د مثلا روجاوالا و کک بدرخان پر نقارم سارم نه جارا یکمینه کو بر پرسیار امریکی به انا کسی و پیاده را جیوین چکر او وانا حد سجار جارا یکمینه او نونره نهاتیه او دکه گلک yani او هن اوی وانه بر پرسیار امریکی نه هات وان را او کرد از باورم که باید تینه مشانده نه ها کو پیاده مثلا کو یاجی ام بین روجاوا گورا پکه کی بگه پکه دغازه کو دولت سوریه و به و بگینه هفته نه ذاتی ایلام احمد داخویانیه کی دا پشتی امریکا و اوی کرد ایلام احمد گو کی گو
برا هێزێ ji derve tedexulî karê me nekin. İşte bu sefer geçebilirim. Geksiler. Naha Amerikî nerazî bûna xwe nişan da. û em vê tiştî asla bi hikûmeta Şamê re em naxwazin û tekiliyê xwe dînin û dewleta Sûriyê jî were di rojava keve. A tiştekî pir baş e. Em û Amerîkaya bûne kîriyê hevdiye, kîrîhan hevdiya me jî baş e. İnşallah bi serî yani bi ser keve jî. Ez di wê evê de me. Kîrîhanatiya me di wê evê de baş e. Zanî? û mesela Sûriyê de û Rîbatiya we baş e lê sunetçî rehet nasek. Ew rojava Amerîkî car dinê nihiva yani xwe tanzîm dikin û polîtîka xwe tîne guhartin û tiştekî baş ew de. Tirkiye re jî nerazîbûna xwe nîşan da. Amerîka got ku asla got em nêlim ku hûn müdaxaleyê rojava bikin. Yani belki wa zelal eşkere Türkiye nîniye zimana ya jî ew nine ama li alî dinê tiştekî wa derketiya ortaya tiştekî baş e. İja Türkiye dixwaze Yunanî ra em bên tiştekî sembolîk çê bike mesela her bajartina heye û wa em bên hêstrê wanê Guranî heye ew netewperest Dikeyî belê ew din em ê werin wexta me xelas baş kerema xwe. Yani ez bawerim Amerîkî polîtîkeka niha derdixe ortê û dixwaze cephekî Kurdistanî ava bike. Ene kese wana civîn jî çêkir ewa dihokê baş e yani tiştê baş e demê pêşerojê derkevne ortê em jî cepheyê bakur xurt bikin daxaniyê xwe zelal hûne ziman Tirkiye tew ji nika têkeve. Baş kekeyî. û were serkeftir Nana em hatin mijara xwe pênca mijara me ya pênca cenabê we jî zane Gorbaçov çû ser dilovaniya xwe Gorbaçov yek ji kesayetekî bû ku mîmarê Yekîtiya Sovyetê bû û keda wî jî divê meselê de rûxandina Sovyetê de keda wî jî çêbû. Gelo rûxandina Sovyetê ji boî me Kurda baş bû xerab bû kek vedirxan tu cenabê te demekî dirêj di nav siyasetê de tu sosyalîstan nas dike tu çepa nas dike ev mesela Gorbaçov Sovyetê feyda wî ji me Kurda çêbû çê nebû em te gudarî برز ککسیراز دور درج ما ایدئولوژی سونیت خلقان با مدگم مثلا نتوی لسوویتستان چه آچی حال بود چه پشکفی لگاه ما داری وکر که سوویتستان حبسخانه گلانه یعنی مشخوش خوره و کلام مدگوی فلان کسا و گوتیا و مثلا نتوی آواتیا پشکافتن و هر کسا که اینجا بگوی مناسبت هاو که دو حواله ما جاری چوبون جوینا ماموستای دنیای یا فیسل موسکو جو حواله ما تنطبیب تئوری ده کتاب ده جو خواندنه یا ادگاه ام چون اوه داره ما یک انسان ایک ندی که کتاب نه دسته ایده بی دسته هر کس ده کتاب بو لسر بسکلیت خوش سواری بون بس کتاب تخواندن عربی ده کتاب تخواندن ترینه ده کتاب تخواندن اینجا متحو سنه اوساد دارن کبراسی مرود گوه افسانه ای که مزنه لیبراسی ها خود پوش درکت یعنی مثلا گلاسنوت بری گارباچوف رحمتی دکتر قاسملو گلک سپاهی شیرو وکریه بلکه بری 1 سال 2 سال جوی پرتکا خواه نفسان دیه و مالسف گوه که اوی نفسان دیه و تخمین خواه گوتیه شیروه خواه کنه تو کردک تو او که بحثاوی تشتی نکریه سیاست ها کرده لجمره بو نصیب یعنی که ام ببره مناقشه کن خبر بدن که چیه چی نینه طبعی او چقه امجی تون یعنی شدیای بون سیستم سوسیالیست و هوای فلان بیوان لیبیانن قدر سیستم سوسیالیست گارباچوف نبوجی گارباچوف باشکا دیباتن افشار سار او که سار داوی لیباتانا برکی جی اوی مشترک آوید گوت برکی از مشترک جنه کانگرانی خلاص کم یعنی بو کانگرین وجود آمده
و بلکی بنیه که تازه تشته نو بخلقینه خود رحمه خاله که مخابنه و جنات جی و او روخی او ایروجی هم طور سوویت دبینن که روسیه دبینن و پوتین کوچت که و چنا که بیامن گرک کرد لهر بشه کردستان جویره گلک دقت کن یعنی علاقات خو روسیا جناو پیوه ولوی گوره تاکتیک و استراتژی خودینن اما نبینه چند تجیه کسی رجی دوبندی نکن لبلش فرصت کل روحلات ناوین و نبا امریکا و روسیا و هنه دور طرفا ده پیدا اونگام فرصت جی وقت استراتژیک نگوره خواه بنرخینن ولوی گوره بکار بینن و بگیجنه مافقه هیجا یعنی گارباچوف دور خود قدان چو خود رحمه خالب که تدوینش خود جنازه را کرنا ویجی ساربونه که مزنه مثلا پوتین ناکه به مراسم جنازه وی işte حجت gelek مزن درد خد بجه yani او را ابنه مساعد نظام چیمه لحکومت آری کاریب که جبوی را کرنا جنازه تشتی که او گیدر نکد yani سوویت داد روسیا ده گوا او روخیا ده سرلدانه که آوت و چرا آوا بو چرا چند دنمک دل خلقی بو yani جانه تشتا کمرود بینیج مرو قناعت پیتینه جانم ev که داد بوریان برکی توی بلغارستان داد بروان ترینا herkes o sevek yani devleti ki sosyalist dava sistemi de cikiye havcadar ev ki sevek yani cigare ki yahut ev ki falan datana velatı garbe tüpxoji dizanil servan zoq bizabo ka hamu bunu alkolist yani hamu bunu ev yani demek ki kültürü kuçande ku peşveçonik peyda ne ve unati ev kiran bu gotunu laqalakji mesele safin oldu. باشه که بدخوان که تیچ بیجه ده مثلا وفات گورباچو و ده مثلا کردا ده مثلا سوسیالیستیا وان ده که بدخوان گاوا ده گورباچو نباجی او سیستم ختمی بو عاتبو جی کی او سیستم هلوشیا تیچ ده بی yani اجی بکیک بدخوان آمن راست نها مثلا بین سیستما سوویت دیشته ده 1970 لنین آبا کرد اون ایده اکیم دورمی پاش وی وانا ناوا هفده امین جیشته ده و لسر اوی چو بری اون ایده اکیم دورمی اوی وانی روسیای وانا سر وایه اشته امین سیستما که جمهوریت آبا کرنو نظام چه قاصد دولت به هوا yani o çarlık Rusya'sı ko xarabu mina bin Osmaniya hafde Ekim'i devrima hafde Ekim'i leservi çarlık Rusya'sı avakin pir devlet behevra vaka koalisyonu serukati disa Rusya bavarım kışan avakin fakat ro kat sekini ku u rasta Gorbaçov hat ambin sistem xatimi ve neriku pir devletçi yani ser pişta Rusya'yı ya o dise devletat dene meşandın ona o sistema parça kılın. Yani gutun bana nefes de bilsin ve herkes ben işte nane xada ya da diye biraz tava xada vara kavrandın ve emcar dici ciranatiye ki çe bikin. İşte ki usa o rasta o ihat uji o sistem peşya parça buna sistemi vekir. و تشتكي از دم بالكيش وديمقراطيك واز بخا بوي تشتراج حرمتي نشان ددم يعني بروي ام بين سيستم وان ختمي وانا ندغاس كل درك جي تشتك دشوني دا بلفجي گورباچو بهزه کا ديمقراطيكي او پیشيا سيستم كان نه اواكر او تشتكي يعني بالكيش او تشتكي نهو از yani tişteki demokratik buji yani em ben guyru kunha belki Putin bir avtışta tam sadece nekra bunu işte na em ben dajoya serave bit evki yani behiza ka faşisti ve ev yani bir diktatörü derasel Ukrayna fakat Gorbaçov ve dönem ahada tişteki başkır yani az beverame o pernal diji Kurdan yani Kurd devrdajı lazım है कि सियासत का नथाई बिन मशांदिन işte kadar ama usaku yani hinji am tam mesela yani netevi da
پولیتیکا کار نتوی پیشکشی کار نتوی مهین تام جی خورد در نقصی ارتکاک مسئول دبر وقت نمونه که ام بیتشتی هون نزمان لی بله این ها تام جی ده مثلا نتوی بونه دا پولیتیکا کار جی مهین تام در نقصی ارتک لازم هم دخنه ارتک باشه که آوابه رحمه خوش شابه که گورباچو راستی جی او سیاست اویا مثلا پروستوریقا و گلاسنوس بو سبب کو ام ببین یکیتیا سویتا باوه کی نرم در واسی اوی بون او شکی ام ورن آقا سر مجارا خویا ششا مجارا میا ششا کمپانیا زمانه لدرسی می کمپانیا روژک پیوک کرمانشکی یعنی روژک پیوکی زازاکی دست بکریه ناوند در لیکولینا یا درسی می دست به لیکولینه کریه و دخواست دبن زمان کرمانشکی دبن خطریه ده دبن وندابوینه ده شخور ریکی پیدا کرنه دبن ام روژه پیوکی کرمانشکی زازاکی فیر ببن بدن فیر کرن دست پی کرنه قرارت آمن اف استراتیجی که نه تنیش بوی کرمانشکی اساس بگیشتیش بوی کرده آوکی لجیه دمینه اف کمپانیا روژه پیوکی جبوی زازاکی تفکی پر گرینگه لیدوی کرد وی مسئله در روژه و خود بیلن و وی کمپانیه بدومین که بدخان ام تگو داری بگن تشد بیش کرمانشکی شاقه که البته گرینگه زمان کردی ده وکا سورانی وکا هورمانی وکا کرمانجی بیامن کمپانی اصل جبوی زمان کردی کو گوا وبی معنی داره وطا داره اینجا طبعی او خبات وان اولی مجی خباتی که پیروزه لیز هیوی دارم که بوی خباتی جی چند کردستان باشور بری سالا دناوا سوران و کرمانجا ده هنک دوبندی پیدا کرد او دوبندی نکه و ناوا کرمانجا و کرمانشکی دش کرمان زازاکی چی خباته که پیروزه لیبل کرد عالی زمان ده گره کشخواه جه پرسیم بکن yani mesela damadi de haber dın bahsa siyaset etkin taktikat etkin strateji etkin gelo parti hezeme ve rekhistene koyana çende wan mala xwe bizaru ki xarab kurdi haber dedin yani em şuha gerek dest bekin yani kavakum epsalan şuha dest be nekiriye zaryo kemer hejat bezin kapı kapatmış ki gitmiş ki gelmiş ki o zaman ev gidikin falan em çi tedbir royu distin ev xabate ki piroza kurd irojit karın her beşe Kurdistan mesela Diyarbakır Ahmet embezin xabate ki zaman Kurd ya zaman zikmakiye ya xabate ki gelek piroza براستی هیچ سیاسی gerek مل بدنه gerek پیشرو ببین gerek maddi manevi destek pişgiriye ki mezun بدنه زمان ما çünkü heyiname gerek klasik gotne ki lebeli netevek de gava zaman tane bir netevecitine sıbe gelo embezin tabi evke kemerce braysilaç yani mebxa yani hinek jil metropola ul bajere Avrupi ul Kurdistan'ı lgora min zamanı Kurdi İstanbul, Antalya, İzmir, Lgora, Bilisi, Amedi, Van'ı peşvetire. Lil, Amsterdam, Stockholm, Bonneji, Lgora metropoli tırka peştire. Yani ili xoydette derketin zaman. Önce ev gaveke piroze, ev gavaneke nebese, tene rojekna gerek her roja kırdiki jiu, embejin hevremani jiu, sorani jiu, Kurmancı taybet yani gelemperi zamanı Kurdi xoyi derkevin u evknekim bine mevsat işte ji xulqandiyel Bakur keke siracem bunu evk yani şahat yani mesela Başur tufetkiri ev hezeme Kurdistani hammi civine xob Kurdi dikin yani hezemane peşvaru demokrat paşvaru ya Kurdi dikin ev kop hizba Baas lajiye Kurdi be evre haber dedi. تو چیل سوریا
مثلا یکی کردی که بعثیه مرکب بعثی دوجه حواله می کرد لیمه ایجاجی کردستان باکور کردبونا خو کو هم پی اطراف کنو وگره کردواری هم حرکت کنو را بنورون مقابل کماسیه مهنه اینجا که کم دواری داشی خباتی که براستی نپیشی خواه بیوستان و زمان و چند و ادبیات کردی پیشوه ببین زارو که مبکار من یعنی کردی خواه پارزن سبه نویه من را بخواهی در که من نتوا خواه کردی خواه تشتی که پیروزه گاوه که گلک پایه بلنده و گاوه پایه بلند دسته کرن وظیفه هر نشتمان پروری که کرده یعنی باشه که بدخان که جناب تیج بوی کمپانیا روژه پیدا کرمانشکی چه بیجه ام تگداری یعنی او گاوه که پیروزه یعنی بار یعنی هم بیجن حرمت سپیران نشان دادیم مثلا درس میدا و که بدخان جهانی یعنی زمان وی تام او نگرز یعنی او جار ناشی او هم کس یاشی دولت سر درس میشی دلزه یعنی او دغازه ناکوکیا زازان و کردا او بگه درخه ورتی او جانا دبیجن زازان نکردن و اون تشتگی دلن کردا راج دیتا و کرد نه تشتگی دلن او آیلیه فقط دغازن زازا و کرداش لحف جهیب کن او طبعی لازمه که کرد وی تشتی بونن زازا وی تشتی بونن یعنی کرد و منک که بدخان جگو اشته سوران و کردان و اشته هورمان و نظام کیوکو یعنی چند زاروای کرد هنه او جی یعنی من زازاکی جی او لحچه کی کردکی یعنی کرمانشکیه ده ورده کرد زمانی خواه لهر دبره لهر دره خالی در کبن و لزازاکی جی خالی در کبن لسورانی جی خالی در کبن لکرمانجی جی ده او همه طور مزن ام حیان نمون یعنی قوت نمون اراده نمون دولت و ام بیجن زمان ما فرمی چه نوه و او ناسنامه مق او نوه بوا کامپانی هانجی هم بسر ناکبن یعنی پیروزم باشه لو وقا منا قمقمو که بریا آف کریه دا بخواه بریا لآر کریه یعنی او جیتشتگی وسایه یعنی اگانم هانی اون مزمان باشه که گلک سپاس ام هاتن تالیا برنامه خواه گلک سپاسیا و دکم بریم برنامه خواه بقدینن دخوازم ده تویتر ده کمپانیا که ترنده که هر کس گوتنه که دبیجه میناک سروکی امریکا پرسینه تنه گوتنک بیجه گوتی دموکراسی سروکی هرما کردستان سروک وزیر کردستان مسئول برزانی نویساندیه تنه گوتنکی گوتی کردستان اجار هونجی سیاست مدارن روشنبیرن از برنامه خود گوتنک ام بیجن که بدران بدخان شتف برسم گوتنک بیجه تی چه بیجه ایو کام گوتنک کردش خواب گوتنک قایل نبی که تجربه پس که کدی دوکا من گوتی یک گرتنا کرده پر باش یک گرتنا گوتنک پر باشه که گرتنا کرده مفته همه پرسه گرکایه چونکه دوی باوریه دمه yani tabii tek engeşi kirine çerçeveyi bir gertine kurda. Hem tiştey ihtiyacı. Na vakti rezdar Mesut Barzani dipirtin dibe gotinek çiye sistem axo ava kiriye dibe Kurdistan ki ser bixwe. Cenab-ı Bakuriye Kurdistan ihtiyacı ama çiye dibe yek gertine kurda. Yani ev tişteki bak. که ایوب هم جناب تجی گداری بکن تیز چه بیجی گوتنا یعنی تیز چه جان گوتنی بیجی اجدم یک کردستان یک کردستان باشه اوجی گوتنه کی باشه از گرک سپاسیا وقتی که مبهور برنامه کی خوش و برهمدار درواز کرد هنک ما وقت خود درواز کرد لی برنامه کی خوش بود مالاوا به بیا کو روزن پیش ما ام به برنامه
احتیاجیا کردا جی یک ریزیه جی یکتیه جی هلوستک مشترک هیا بری هلبجارتنا و پشتی هلبجارتنا جی امی گلک جارا ورن جمهف و پروبلم اخوا بپیون و هونهره بن و مالاوا آوابن تالیه گوتنا تی تالیه یک برخان گوتنا تی تالیه از پرسپاس کم چارپل مدیاره برنامه وره بلا گهدار ما و تماشامان ما ببخشین که ماسیه که ما خطایی که ما ابو شککی ایوب رجی سپاس کم براستی احتیاجی ما دیالوگه هیا کم هر جار بره پیون و مسئله خواه راستی درخنه هولی بویسیه ما همه گره کم هوی هنه گنگشیا جیبن مناقشا جیبن اما هف نیشین هفن بیس بکن حس کرن جانا جی مفته دیالوگه هیا سپاس کم شباب خیر گلک سپاس کک بدرخان راستی جی دوی کرد پروبلمی خواه گنگشیاوی بکن باوایی که مدرن باوایی که نوژن سر اوتشتانا بپیبین که ایبتی تو چه دویجی هم گوتنه تی ایتالی که سراج ام کدا ترم سپاس دکن تهر بجی ام چارپل مدیا کدا چارپل مدیا را سپاس دکن اون هر بن و ایکو ام تماشا کرنه و اوا کامه که ماسیه کامه بیاش برامه بگرنم رامه سلامه ننرم و کک بدرخان جی از بیرا سپاس دکن حرمت خان پیشکش دکن و کک اکمه عزیزه و کک سراج و مرا سرکفتنی دخوازم انشالله همه روزا کاندیجی کلاسی جارده ورن آراکی و همه باش از بریم برنامه خود خیلی تماشاوان چارپل مدیا رجاکی دکم برا تماشاوان آنکا برنامه مزندی تماشا دکم برا هر یک جی گوتنک بنفسینن او چه دفکرن لو را او کتکارن ما هری مزن اون ولك جارا برنامه ما تماشا دكن ام زكن او تشد دخازن فكري وان چي كيك بدرخانگو يك ريزي يك تيا كردا كيك يگو يك كردستان هلا مزكن تماشاوان ما تشد بيجي ام بندا برسيوان جي باشه و چاقه ام هاتن تالیا برنامه خو حتی برنامه کی دن ببین بخیر و خوشیه ده و شب باش شب خوش شب باش سلام حرمت شب باش